لله رب العالمين ثم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mahuli mga kakasising kami hatiranan serta nasi mga yan sila ha social media ramikyan sinusugpat katutan nyo murah-murahan ilan kita nyo sinallahu ta'ala taufiq waktu ini sanda kuman haupo-haupo pengajian amuin kapag bahagi-bahian sing kita nyo insyaallah subhanahu wa ta'ala. In maudu na to makawa dahing hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat dengan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala awsani khalili bithalath la ada'uhunna hatta amuta sawmi thalathati ayamin min kulli shahr wa salatul duha wa naumin ala witrin. Baita sin Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an yaridaan siya sin Allah subhanahu wa ta'ala wiyasihatan ako lang niya sin lundang kakasiko tu perkala Pagyanon doon Rasul sallallahu alaihi wasallam. La ada'uhunna hatta amut. Serta di papatinggalan ka ko sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai ako abutan sing kamatay ko. Kaisa niya sawmi salasati ayamin min kulli shahr. Amo na impuasa tu adlaw tiap-tiap bulan bulan Hijri. Amo na in tu adlaw hangpo tagto kasubangan hangpo tagupat kasubangan iwan hangpo taglima kasubangan. Amo na imbiya sin adlaw yan in hangpo taglima kasubangan. Atin yan tu adlaw nagtagna biya sin pagtagna sin amoy intimututog sin hinang ini biya sin katutog hi Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu amunain biya sin ahad timagna pitsa hangpo tagto kasubangan sin bulan Hijri Isnin iran sin ini Sabto habihayaon amunain hikatu adlaw. Amo na in pag-iyanon, pagtawakon sin ini kaibanan ayamul biyod. Amo na in laungta adlawan amo in puti tawasa daung taroon hayan kaya na ini pagtawakon laung niya saumud dahar puasa bistahan doon amin ini
wayroon in kiyakutaan si Rasul sallallahu alaihi wasallam luhay ini pagpuasa niya puas sinamoy in adlaw isnin iban sin adlaw hamis demikian into adlaw ini wala day sa binikya tinggalan basta ini taruhan niya law Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu pada Abduha ini bahaya duha artinya yung pagyanong sa bayang salat duha keduang kali muna-muna ini ubos daong tasin pagbang sin mga muadzin sin sambahayang subuh bihan ubos sadya magbang naim mga sila timututog sin hinang amin tiututukan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam biya sin salatul fajar pagyanon salatul fajar wala kaya tinggalan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam tiap-tiap adlaw roon hayan na in sambahayang yan uwos sa magbang sin muadzin magtoy timindog ka ruang karakaat doon sumambahayang salatul fajar. Niyan. Tiap-tiap adlaw. Damikian bang siya adlaw kumugdan adlaw Jumaat na sambil biyata sin Rasul sallallahu alaihi wasallam biya kausin nakapaghaji iban sin nakapag-umrah amuin wayroon laungta ini kuhila niya hati niya inyaon katantan bis tahun kay mo in paghaji mo iban sin pag-umrah mo doon haamuin tungbas sin pagpuasa ay ini pagsambayang mo sin salat ini al-fajar. Bihan. Na amo yan to. Atin niya, salatul duha amo na in sambahayang ubos sin sambahayang duha tumakad kao sin ini gumuain matasuwa. Amo na in laungta daing haamin waktu sin syuruk ati sin syuruk kini daing haamin kagwa sin matasuha tumakad hadya kau mga hangput tag 5 minit manjarin na kau sumambahayang sin salatul duha in katubtuban niya sampai ami hindi mabut madto pa waktu sin waktu duhur bihan ati niya kabla salat ad-duhur in waktu sin salatul duha. Manjari kau magpataod doon han bang wayron dami mga kaligapan. Insyaallah ta'ala malago in tutong basan dahing hatuhan na to. Rabbul Alamin. Na ini wala ini kaya tinggalan sin Abu Hurairah. Mutimbay kanya rin nga kapagwasiya kanya sin ini lundang kakasin niya lundang keluarga sin Abu Hurairah amunain Rasul sallallahu alaihi wasallam walaknya ini kaya tinggalan paspay hadjami Abu Hurairah ini daun sa'am ini nagkalupa Tuhan na Tuhan ini katunya wala kaya tinggalan sin Abu Hurairah karena inyan wayray sa kaya tinggalan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam daunnya wa naumin ala witrin artinya bangsia ini tuh wannya urusin sembahyang isya artinya insia sembahyang witir sembahyang rakaat cuman witir tunggalnya dikatui lihat jadi sembahyang rakaat mengkawai itu tindog na ako na indong karakat pag-uwo sampai tindog in ang karakat diyan may nang siyatong karakat amo wala siya tinggalan sin
ini Abu Hurairah. Demikian dari luwain Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah ini mga katautan ng murah. Yari kita kalau mancin bulan ini Muharram. Kamu na bulan sa lagu-lagu tuunan liyan po din Allah subhanahu wa ta'ala in bulan ini bulan Muharram. Adapun yan data satu Allah subhanahu wa ta'ala inna iddatas syuhuri inda Allahi 12 syahra fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlim. Kita dunay ayat ini tahu dalam niya bulan kapatapan mampu dan 2 bulan dan hadarat Allah subhanahu wa ta'ala. Muna ini bulan Hijri, bulan sin kita ang listahan atau hitungan sin listahan sin agama Islam atau Muslim itu pinagawa ang bulan yang dengan diakuin Allah subhanahu wa ta'ala kada walang buin makarajaan duna kamu salian bu dunan impang maksiat pa Allah subhanahu wa ta'ala lipat menglipat ini istahan ya kami yang dah hisap bangkau dah hisap jauh yang apa puasa bangsa sabtu ahad 5 rayaon iwan ini diaku Gabok kayo iwan sinuno ng parang mga sambayang pangahon waktu sikaw di katukwal mo iwan lupa iwan masjid kamu lupa yan. Nah, kita tuna, ini 4 bulan yan. Angkut dan 2 bulan. Jauh. Ini kata 1 kamu na. Ada iwan juga, iwan Rajab. Di 4 bulan ini diharam tinggal Tuhan dan asam duduk sunnah makra al-mukarram iwan dan haun-haun Tuhan hikman jari anak
yain haram sambil kamaran ah ingin para Allah Ta'ala saya lumayan anak dalam lampu ini perdosakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, apa dia? Di ayat pada lima titik ayat dan makanya ya tapi hawaran nyuruh mga waktu nakaput yan kamu nain pati anong kaunsin mga tuwanan tugila doon na ini kamu na asara syahra kung magawa doon na yaon lami ibugat in usa apabila siya mahinang na kami pula mulia maksa al-mukarramah ilan na si mga kaiban ang lugar mahal ka pa Allah Subhanahu wa Ta'ala dia natin masjid atau lugar yang dikerahkan iwan si masjid Al-Aqsa namun ang dirita doon sambil si Rasul sallallahu alaihi wasallam na la tusaddu rihal illa ila salasati sati Wairun tutulakun maksud ibadat namun niatun sinambut banyak maksud ibadat dan pertulungan wa masjid hada wa masjid al-aqsa masjid launa Arab masjid ini
ating pagwahi ayat in Muslim nagaw ko at awa tungkol sa aming kami tapos na isang bahaya kaming sanura sa Patuhan Rabbul Alamin halawin sin ini tiap-tiap waktu yang dia mabut waktu zuhur 4 rakaat waktu asar 4 rakaat waktu maghrib 2 rakaat waktu isya ini 4 rakaat iwan sin fajar atau sambayang lang subuh yang 2 rakaat demikian ingin lipatun sinallahu subhanahu wa ta'ala matahanggatus na ibukat in karayawan naramit yan bangkaw nakahinang pagdusahan doon nakasulang Patuhan Rabbul Alamin kalian lari raisa bimbugat in kami asababyan doon hayan among nain yang langan tuod tungod paparkala pagbunuh yan na ini in mga turais doon ini bang aon doon haon tao ya mga nakapag tayo matayran sing puntaran nga ruhal yaon na in mga tao roon amin naghula doon bang pagkita nila yaon makturon sin amin puntaran niya at bawaan sin manahot doon halaw niyaon atasan sin tao makkalaw ka amoy silain ini tuunan sin amin tao kuntara nila yaon sampay mapuasin waktu nila roon makaig sila bihana supay hadjari maaon in iluhala amurakuman mga kakasising kami hatiranan sa taha social media kaya saksian namo in pagbuno doon ha Makkah al-Mukarramah sin tahun hangibo siyam nga gatos kapituan tagsiyam bihan amoy in naka datong kami maun nangadji sin tahun nakaratong ako madto nangadji kaya na isa-isa kurahawak todto sin tahun hangibo siyam nga gatos tag ini kapituan tagwalo pag-awot sin tahun hangibo siyam nga gatos kapituan tagsiyam amo na in nasud sin mga tao ini amin lang niya nag-uulak in sila tao marayaw sa sumagawa nakahinang sila sin hinang habulan haji doon hayan amoy in ini hiaram muna sin Allahu Ta'ala harap kaniya in pag-anyaya doon han naaunin pag-anyaya mataod kailo in nasalay roon hawak to yan sin pagbuno amin pagsuod hinda Juhayman maun palawon sin Makkah sampay nagbulanan wayron kaya pag-ibadatan in Makkah al-Mukarramah na jagjag in lokal amo na in sapa iban sin marwayaon
in di kapag ibadatan na in sila amin nakapin kapituan nakasod palaw si Makkah iabutan doon buhi nasaggaw sila na in sila katantan iuturan o katantan sa iuturan o pia pagdungan ha uno na lugal sila bihan naka ini suod bihan nakalamod biya mga dayng hariad dito uturan o hariag biya sin ha Madina biya sin pagutod kanda Juhayman doon ha Madina ini sin sila amin pito sila ring ha Madina biyan iwan na sing kaibanan mga kalugal-lugalan ha Saudi doon amin iuturan ino nila katantan lawi kapituan sila nagdungan sinhambok Jumaat biyan na amo yadto in sa lago-lago laong tapakaradyaan kaya saksian sing kami in Jimato yadto ando kailo in mga magahaji hawak to yadto sin halon sin Makkah al-Mukarramah di sila makagawa kana inyaon tiyang bulan na sila si mga tao nakasud madto palawon sin lugar yaon na aon nagpakagawa kailo amin ini di kaw makakaharadbihan tao malago in baran niya sartain lago-lago sin larayan niya on biya da lago-lago sin amin bola pagbabasketball yaon amin di kaw makakaharad makaliw siya makagawa dahil namin lumag yadto yeah. Siya na nagtuto kamo sin biya din tagi niya limabay amin in langta ini biya tialik niya biya siya hasya on kagi kung man siya makagawa na amin nagtuin kagawa niya rin dito halaw sin limabay siya rin katandawan sin sabo na nagbugun mga katawtan kan sa kaya saksiyan na mo in pag sin sundalo sin Saudi amin mga sila ini mahaba pungut yaon pag ano nila socialist squad yaon na di sila misang magtagkis kung pang sila kung tanan maligan na jaman to sarta banghaon sila ng sikindo paharapon nila na hadyaman to yung bulo tugal iwaan sintong harap mo lihat ko na sadya sababin amin minarit in Makkah al-Mukarramah yun kaya uban si mga dahil dito magpanimba pag umusisap hindi nakuha taon diya mga amor al babasbab Tunda pun nila sa harap na dito di sa blog dito Inihiyalgaan sin Allah Ta'ala na lipat manglipat yan in pardusahan mangkaw na kahinang dusa. Amo yan to. Asabab yan, nasubahid ya kita niyo mag-ayad sin ginhawawaran na to sa tain Rasul sallallahu alaihi wasallam nagpatumtum kato tanyo man kanat lahu madlamatun li akhihi min irdihi aw shay'in fal yatahallalhu minhu al-yawm
qabla an yakuna dinaran wala dirhaman. Bieta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam bang aun naanyaya sinsiyo-siyo na rin kato taniyo kaanyayahan patay mangud niya kamaruan sintay mangud niya inialta sintay mangud niya atawa uno-uno na kaanyayahan harap kaniya laong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam puasun nato da hindi halaw man sing gumiini. Mahita sabab mabugat impagganti bang dito hadlaw akhirat. In lami mabugat dayong hakataan, doon hayan, muna pag-anyaya na to pa Allah subhanahu wa ta'ala. Biya din yung pag-anyaya pa Allah ta'ala, amin din na to hitok baling kapatot niya, inhak niya. Amo na yung pag-ibadat na to harap kaniya. Anyaya rakula. Amo na yung pagsirik. Amo na yung a'zamong zulm. Amo na yung pagsirik patuhan Rabbul Alamin. Nakasarab yan, misan pabihayad to, inallahu ta'ala ba yung ulungon ba yung kasihon, bang siya nagtawbat harap patuhan Rabbul Alamin, ampunon da siya sintuhan Rabbul Alamin. Ini karwa kaanyayahan, anyaya mo patay manghud mo, na inyan karunahan mo pangayuan kamaapan patay manghud mo. Hasupaya kau mapuas, di maunhan tara niyo yung paghukom hadlaw akhirat. Doon na yan. Kaya na, inyan bang naramad to, lando mabugat bang kaurim niya maapon, doon na yan, na maghukom tod kamarin to hadlaw akhirat. Na, inhi kato niya, labi, bang haakuin mamista yung kaanyayahan ini, kaya na harap pabaran, hangkan datuin Allahu Ta'ala nagbaita kato tanyo, wala tadlimu fihin na ampusakum. Ayaw tod kamo umanyaya, halaw man sinang po tag 2 bulan, atawa 4 bulan ini, paginhawabaran niyo. Biya din pag-anyaya paginhawabaran. Amunain, himinang kaudo sa pa Allah subhanahu wa ta'ala, doon hayan, pag-ubos, inudyot pamaranan muri sila mabaya sin himinang kauhayaon. Na inyan hadlaw akhirat bangkaw ri maka iniampunon sin baran mo na damikyan baran mo rain mabinsana hadlaw gana kaya na sumaksi inudyot pamaranan mo kay mo sampay makayan kau 5 syahidtum alayna ay biya din ka ikaw sumaksi makasaksi kau kako hawaran ko ya kau baran nalawang sin inigin paisan mo, kaloli juludihim. Antakan Allah, alladhi antaka kulla shay. Lawang sin udyot pamaranan mo, iwan na singgin paisan mo, na piyabisara na kami sin Allah ta'ala bihaon, misan way simud na mo. Nakabisara na kami, tumuntot na kami kay mo, bihan sinhinang mo, di adya kami makaiyan hawak to dito hadunya, pasal sinwayron simud na mo, sa hawak to ini, makabisara na kami makapangayo sing kapatot na mo din kay mo. Maghukom kita iban simbaranta, si pais niya lang sim magbibisara, amin po asun na to, in ginhawabaran na to, labi pa ginhawabaran na to, hikarwa pa, amuin, tay manghud na to, pagkahin na to, na in Allahu subhanahu wa ta'ala, amin tumtumon na to, sa roon doon, baaw na hinang na to kasaan, magbing kita niyo sa roon doon, harap kaniya mga yu kaampunan, hasupaya kita niyo mapuas, insyaallah subhanahu wa ta'ala, naroon na dyan, timubtubing pangadyan na to, waktu ini, aqulu qawli hada, wa astagfirullah li walakum, wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.